Díomh Carja, is mé Sean Frania. Tá mé tagtha inniu go gColáiste Choilm. Chun ceiste bháin chur chuige duine. Cad é an ceist? I dosach dheoimid amach cad iad na freagraí. Tá sé éasca sin a raig. Nuair a bhí mé ag imar a hacha, de thuaithe láid. C'était la naissance de mon fils Harry. Il était si mignon, il était si beau, il pleurait tout le temps. Lá nuair a bhí mé ag iascaireacht le iad, don héidir agus rug mé ar iasc. Bhí mé féin agus mo bhhaintear í Sri Lanka agus thuí mise ag marceocht an elephant mhór. Lá chuile 2012, nuair a cuaigh mé go dtí Roscomáin chum maidir beag a ceannach. Nuair bhí mé ag ceolcurm san O2, agus bhí scetamní orm mar bhí paramór ag China. Als ich ganz klein war, kam mein Vater wieder aus dem Urlaub nach 3 Monaten und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Als ich herausgefunden habe, dass ich Reitunterricht nehmen durfte, weil ich mir immer ein Pferd gewünscht habe und dann habe ich mir überlegt, dass wenn ich gut reiten kann, dann schenken mir meine Eltern auch ein Pferd. Und dann war ich ziemlich glücklich. Fue el día que nació mi primo pequeño. Me acuerdo que estaba en el colegio y me dieron la noticia allí y estaba muy contenta de tener un primo. Is Columba rá, Báide Nóra. سويت كويس بالاختبارات أول ما جيت لهذه المدرسة لأن مو لغتي الأولى وسويت زين الحمد لله. Is Columba rá. Nuair tháinig mé mo gur thóráil dom céadúir. Ma mère m'a annoncé que j'allais avoir un petit frère. Als ich letztes Jahr an Ostern mit In Frankreich bei einem Strandausritt mitgeritten bin und wir voll im Galopp am Strand entlang galoppiert sind. Als ich letztes Jahr an Ostern mit meiner Familie in Afrika war und wir waren auf einer Safari und da sind Leoparden an uns vorbeigesprungen. Okay. Als ich letztes Jahr ungefähr mit Freunden, die ich für lange Zeit nicht gesehen habe, zusammen zu einem großen Fest in Berlin gefahren bin. Das war was bei einem guten Freund von mir war und der ein Fest über das ganze Wochenende gemacht hat und wir uns alle wieder gesehen haben und gefeiert haben. 私の双子の妹と喋る時です。 Cuando me meto en la ducha y puedo cantar muy alto y muy mal y nadie me entiende. When I'm really hungry and I eat good food. I'm in Jamaica and I'm on the beach. El meu moment preferit és quan estic a la platja estirada prenent el sol durant moltes hores. Tá mé ag seoltóireacht ar an lo boyfriend. El momento preferido es cuando yo le digo a mano de barco mama. An géadúir nuair bhí mé go dtí an Elvéis agus bhí mé ag sciáil ar Mount Blanc, bhí an creach go hiontacht. Nuair bhí mé sa ceoldrama sa mar Sister Aves, bhí mise ag stúrú an cór agus bhí mé ag damhsa ar an ordáin. Bhí gach duine ag gcóra agus fuair mé bualadh bus. Ceapam go bhfuil físeán de ar YouTube. Or chuig mé go dtí an Kenya le adventure agus an seanáthair. Tá mé gad as Kenya, chuimid ar safari bhí an craachnóga. An céadúir nuair chunig mé mo Grifford
tar éis táma ada mar bhí sí i America, cuaig mise agus mo bhainseoir go dtí California, tá sí ina conaí an sin agus bhí gach rud tharbáir ar fad. Nuair fuair mé mo bhádra fizí ceithre bliana ó shin, tá sí bán agus dubh. Is í an mádra is óla ar an daing. Theodí gelernt habe. Als ich Anna-Zimmer kennengelernt habe. Scholarship to an amazing craft school on Deer Island, Maine, off the east coast of America. It's one of the most incredible places, meeting so many top craftspeople. This moment right now, sitting in the sun, having no exams to do, just chilling with the boys. When I was appointed as a teacher at St. Columba's College, and that says a lot about the sadness of my life. But thank you very much for asking. It was when we qualified for the All-Ireland Championships down in Cork. But the one that sticks in my mind the most is when I first saw Ross Canning do his handstands. They were just magnificent. Uno die tamen res mirabilis mihi accidit. Qua advocera in nemore bacura ad ignem faciendum colligens quod mater mea eis egebat vidi hamadriadem id res affirmavit mihi ea quae solemus sentiri omnia haud esse. Goodness gracious. Wonderful day. I went to Aaron Moore. I had about, once I got the bus and the ferry out, I think I had 60p left in my pocket, and I bought I had no lunch, and I bought a packet of Jersey creams. It was a day trip. I didn't stay the night, but it was something like September, October. It felt like July in south of France. And yes, don't be so shy. I'm doing a piece to camera here, and I just remember lying on the cliff in the sort of spongy grass and falling asleep, and then coming to. Estia die three nascimento do meu filho. 인생에서 가장 행복했던 순간은 하이킹이 끝났을 때이다. Sorry, I don't know. Ik was heel gelukkig toen mijn zuster geboren was. Когда сборная России обыграла сборную Голландии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу, тогда, помню, было очень весело. Мы бродили по улицам до самого утра. Вот, была незабываемая ночь. В общем, классный был день. The time I won Player of the Year in 2008. The first time I went skiing. First time I met Stefan Ponch. A lot of days are happy. Yeah, like Christmas Day, opening the stockings and stuff. 我最快乐的一天是我和我的家人一起到夏威夷旅行。 I was travelling away on holidays for the first time to the south of France. I climbed Mount Everest. Yeah. Thank you. So hard to think. Cuando mi equipo de fútbol ganó contra el Manchester United. Cuando llegué al colegio a San Columba por primera vez. Today will be when I give up Irish. Last year I got paid for my job, got €100 and I was going to buy a ticket for Oxygen. Ended up getting it for free and meeting all my favourite musicians. It
was pretty good. Will be when I finish my degree set officially. Yes! Kyra Tapides. Niki men neotatas ene tuke eudaimonestite moi egeneto. Doranda exairitan catastoi e bulamen. Methatauta proiontos de tu cronu. Agiris hemera tima. Ipon tom emautu exulinon pro emu edom. On Tionscnamh Rang Gaeilge, gColáiste Choilm Déamh. Well, on virtue amach Cadé an Ceist, tá an ceart agat. Cadé an nóméid is sonna I de héil. Darlumsa is gach nóméidé, nuair táimid inar lán dúiseacht, chun oileacht an dainse a bhlaise, go huile agus go hiomlán. Sean na Fráine, Choláiste Choilm, Baile Lia.